lopta prema njemu. Ispred Šege je Vranjković. Šego na desnu. Šego i dalje na desnu. Šego i brani Čavlina. Povaljao je čuvare ispred sebe Mikele Šego, međutim Čavlina je ostao skoncentriran. Crnac, krasno primanje Crnca, pa Varka, pa udarac, Crnac, brani Marić. Iščupao je sada ovo Mario Marić. Sada ispucano. Skače Perić, on je Vojnović, koristi to Antokit, puca Livaković, brani, odbijena lopta. Kako se stvorila prilika sada za Goricu u ovoj 27. minuti. Petković zadržao loptu pored Antokita, Petković puca, brani Banić. U jednoj minuti dvije situacije pred vratima Gorice i jedan dobar pokušaj Petkovića, ali i odlična intervencija Banića. Polovica sudačke nadoknade iza nas. Ristovski, njegov ubačaj, Ivan Ušec promašio, Baturina, Banić brani! Brani Banić u 93.